Tuntruma kan thu pui tur chu women's welfare to women led development chungchang kha ani don ani India in women empowerment akal pui dan chu welfare atangin mechha te kai shwai masona women led development lam apanta a zirna shiselna thiamna economic growth le shwai tu ni nalama inrolna mangin mechha te chu sumle pailama masonna rorel na le khotlang nun siam thatna konga thohlok tak ani chhauzela hei hian kumsang ni somli pasari a viksit bharat vision ti hlotlin na konga nari shakti chu lungphum poimo tak alauni ta ani mechhe ham chatna women's welfare achanga mechha masonna women led development lama inthak dang lam na chu enge ni kanti chuan beneficiary achanga shwai tu thleng khana huam theya heta hian welfare approach chungchanga mechha te hi sarkar chanpuina dong tu passive angangai anni bera state chuan andam kho chuan atana mamo bulpui phushuk na tur chawa subsidy ven himna le chomdolna mamo pol har satak anni thu asoyani mason na konga ve thung mechha te hi in thak dang lam na thlen tu ber anga pom an ni a focus atum tak ber chu anma ani hlotlin na thlen thei tur le anma ani kianga an khotlang choi sang thei tur manrua capital property ownership le shwai tu zirtir na pekte ani ani ezon na atanga hausak na thleng poina huam theyanga economic intervention te chu chung kodin mun choi ka na turin basic ration conditional cash transfer emo hlotlem zoka kut na tho pek na chawa in hatani mechha ti chu hausak na siam tu le na pe thei tu ni turin thunei na pe kan ni ve bokani hei hi mechha te kai shwai entrepreneurship kalpui turanor na te self help group SHG te chu formal business ati punte mechha ten formal economy le emerging tech sectora antel theinan collateral free business loan mudra emo stand up India angchi te khape kan ni mechha te tan policy hi mi patel tamna legislative le administrative body in ansiama mechha politics a antel na hi atamzok chu vote thlakna a in ngatani mechha hi policy siam le rorel na hmunpuya da anni a chu systematic reform mangin lok sabha le state legislative assembly a 106 constitutional amendment act 2023 nari shakti vandan adhiniyam noya 33% reservation oma panchayat le municipalities a article 243D le 243T kan constitution manga siam municipalities a mun thuma thena mun khat ayatlem lo reservation a ombokani armed forces a until napo hi mechia officer tenena permanent commission pek kumsang hi somni a supreme court thutlukna secretary ministry of defense le babita punia thutlukna siam nuwa khan khami nuwa le kumsang ni somni pakatha national defense academy NDA a mechha te tan admission hon ani ba ka rorel na te ven him na le namdin na konga mechha te chanvo ti chakna mangin azaw chhaule bokani engtin ye India he nu le no te shiselna ati chak theyang beti bachao beti padao kumsang ni sompanga khan gender bias sex election dona atana dinani a he malak na hian culture le demographic pivot lian tak ati chakani National Family Health Survey 5 NFHS 5 chin sia danin mipa sangkhata mechha sangkhat somni anom to a kumsangni somni pakhat sensa sa khan mechha zakwa somli pathum anom thungani Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY kanti kha he maternity benefit scheme hian fa masaber tan cheng sanga le mechano pang pani na atan cheng sangruk direct financial support a pe a he hi shisel na atana thil poimo tak tak te ni na inzomani April sangni somni paruk thleng khan he scheme hian beneficiary nuai li point pakwa pani an nei to ani Pradhan Mantri Surakshit Matriva Abhiyan PMSMA kanti kha thlatin nikwa a athlona quality chatak antenatal checkup pekchin ani a he malak na hian checkup nuai ruk point pariat panga chuang anei to a naw pai la om tak tak te nuai khat chuang an mu chuak to bokani
Institutional Delivery Boom Janani Suraksha Yojana JSY le Janani Shishu Suraksha Karya Kram JSSK te thlopna hnuaia rampuma institutional now piangza chu 79% hei hi kumsang ni sompanga achanga somparo ka changin 90.6% 2023 to 24 a apung ani Shiselna le ele in lama chanpuina helama hian Ayushman Bharat AB PMJAY February sanghi somni paruk thlenga Ayushman Health Card noi somli pathum point panga pani siamjenga mechia 49% chu 21 crore kanti velkha an omani hospitalalu phalna nezinga 48% anni boka chung ko har sa jok te chu damdoi manna sensauti chetheilaka anhum himani Ayushman Bharat Digital Mission ABDM hian ABHA account kaltangin digital health record le teleconsultation service asiam sakani record maktaduai somkwa panga chuang link omto a hengzinga hian meche beneficiary 50% velan telani healthcare service don theina ati changtlung chaumek boka hebaka hian saksham anganwadi le poshan 2.0 te a oma anganwadi center noi khat chuang chu smart learning tools manga ti changtluna diet diversity le NEP align early learning tools manga malnutrition dona konga frontline worker noi som chuang zirtir na mangin nu le no pang eile in lama ngai to na turkha an siamani mission Indradhanush and preventive care lama digital UWIN anti portal kaltangin mechenau pai nuai khat chuang chu na ven theilaka vaccine pe kan ni to a February sangni somni paru thleng khan mechenau pai nuai riat point pasari pathum chu cancer and fiato anni bokani Mizoram po mecha te ham chatna malang shang oma Social Welfare and Women and Child Development Minister Larin Pui chuan Secretariat Complex a no pang kumruk hnuailam annu le pate na thoka omte enkol na tur palna anganwadi kam crashe a hongbokani palna anganwadi kam crashe hi no pang kumruk hnuailam enkol na tura duana ni a anganwadi nai bernen thunzomani a palna anganwadi no pang 10 anganwadi dang angbokin chocha nutrition le shiselna dinhmun enfia health checkup andong vevek don ani